na chionkuruki mathagaja urogi ijaraja kwirikana ni jamung'ana jwa chiringi milioni 1.5 ni jaithitwe ntere chia Kawiru mwenejo akirikana kuonoka nyuma ya kuromberwa ni mutumiria umwe ntereu. Ntumurume uju uria ukumenyekana ta Kibunjia arari murogi na mutani wa bieje ntereu chia Kawiru mbere ya kuromberwa na gwitikiria kunenkanira into bibi biethu akiuga nande akugaruka na gutonya kanisene. Nicholas Chabare ni akujirite untubu. Tulikuwa na hii conference ya kuongea ama ya kupanga jamii zetu, na ndio tulikuwa tunakutana jana na wamama tukaongea jinsi familia zinastahili kuwa zinaendelea, na pia tulikuwa na wazee leo tukawafundisha jinsi wanavyostahili kukaa na wake zao na watoto wao nyumbani. Na pia kesho tutakuwa na conference pia ya vijana kuwafundisha jinsi wanavyostahili kukaa na wazazi wao nyumbani. Kwa hivyo hii conference ni ya kuinua jamii yetu. Conference ino thiete na mbere kanisani ya Full Gospel ya KK Tama na ikathi ina mbere kinya mwanka anto bathonguthe mwanka ba kanisani na bangi bakithongutha bakathongira arutere ero mwathani kuma arutere ero anthiguru. Ugu nonto bakwithirwa ruthete ero mwathani rwarwi moyo na ruri inya no aruthete na mbere na utumirwa. Ndithoma ndene mathithio 19 mustari wa 18 irwao ningi anto bangi baria etikirie bareya baraumbura meye yao akiona na ya werune mathithio jao na atire anto bangi batore bagithe ya manto jauga bararete mauku jao barojothurania amwe baraya kiria anto bonde bario Paulo bareta batumiria anto baraete kiria ruteto rwa mwathani bararita intobio uroi barabia kiria anto bareo Bwana Yesu asifiwe. Na batarwo tarie urethura ni 50,000 mantu yaya aruwe miaka 2,000 ya wichokera ntuko na arua arebendi etatu milioni toroae antu barita intobio 1 milioni 1.5 barabaritea 200 lakini yoyo alitavya milioni 1.5 yana no ntuteto ra muruguru tia inya bara roju Paulo ruru kwa rukumbutia tukana arua oya ora bara betekerie no bo bange betekerie tukana arua baba ya bonde ora bare omuntu biaithiru antu bare igubure antu kwa arua ko na arua katwakilishete unene bwa murungu otwire na bonene bwa boruthikite ekiri conference ino ni muntu murume omwe atwire munduni omonene egwa mantu megie nthiguru ino honokete. Yesu asifiwe. Amen. Nimeamua kuishi na Bwana. Haleluya. Tuko hapa siku ya leo tukishuhudia Kibunja wokovu wake. Amen. Ntomurume ojo wakuma ntere echa Kawiru aithirito ari muga na munonkoroki kwithirwa ari mutani igwa yontwire onto bora baijikene muno na bona orogi na ntugo ya muthi na rekeretie orogi bobo bothina mbe na kuthithwa mbere ya mwingi ukiona na ikinonto kiugo kya mwathani gikwirikana kiri na inya na ikithia na mbe na kuorora kinyankoro imbomo. Kibunja ambaye tuliongea maneno ya wokovu samani na akakubali kuokoka, akanipigia simu akasema nikuje apate kunipatia hii vitu ili aokoke na aondoke katika hii vitu ambaye havina maana katika maisha yake. Tabini ni Davido kumno kaya kwa no utaliambia utetekeria. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio ntabii mwana wako ni asomeria kwa shokribo to mwana atomerite na akuri ananyuma bumete ndawa ndenda kwa mwa ndio ndebiedwe belange nyao nimbidende uterero. Na kutoka siku ya leo antobara ya bakiwa Kibunja murathi Kibunja ne atana na mwanga thai au kirinja ruare awa utekura barenge uteo tana renge utrembi na
Urora mona ikivunja wero kuma ruare ikivunja ngi omwathani. Na ruare ukoyira kanisa dewa etete kunja Jesu urotora ko moyo. Na Orogi obo bobethitwe mbonene anto bakionaga ibo milioni 1.5 wanaokiona bikarigwo gwinto bira atumagira ariuga ni ntobirito muno na biena inya enene no amwe na ogunio Jehova akuthina mbere na kuonekana mbere ya antu. Yamekwisha. Kamtorea uroibo utombo muthiata komai itikora muthiata etwanira Yesu katu kuithiria atwachiache inya ato itikora okera yewe inya yakoma kwariria dietwanira Yesu thiata kivunja utikora muthiata muntu amurugu kinyomwe era tukwethia oroibo atukuringanira onkaro ibombe oroibombe tubwethia rietwanira Yesu. Mukuru ujo arikitie na kwibebukania na gutuika kirigiria kiri family yake irakuga ni thirito ye yatumiria abanene indi turirigira kwanjiria mwanka tuthiete ukaethirwo ari mutumiria omunene kinya we no ntunarikitie na kwiruta kiri Jesu Kristo. Kuma kiki yetama Gebe North, Betan Class, Chabari.